Nakakustudiya na sa CIDG-11 sa Davao City human ma-deport sa Pilipinas kagahapong adlaw, Abril 17, ang gilang top ug most wanted nga leader sa New People's Army kun NPA nga si Eric Jun Casilaw. Kinsa gitudlong sekretary sa Southern Mindanao Regional Committee ug Central Committee member sa Communist Party of the Philippines Communist Terrorist Group. Nasikop si Casilaw sa GT Point International Clearance Gate, Langkawi sa nasod Malaysia niadtong Abril 1, 2023. Nasikop ang suspect tungod sa hiniusang pwersa sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Intelligence Coordinating Agency, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs sa pagkalayon sa Royal Malaysian Police ug Malaysian Immigration. Si Casilaw adunay warrant of arrest sa kasong murder, kidnapping, serious illegal detention ug attempted murder. Duna sab siya'y kalambigitan sa uban pang terroristic activities sa Davao Region. Subay sa report, sakay sa usa ka ferry boat paingon sa Koh Lipe, Thailand, si Casilaw dihang naaresto sa mga otoridad. Ang suspect ana sa Malaysian Red Notice List alang sa falsification of passport pinagi sa pag-angkon ug piki nga pagkatawo kun identity. Human maaresto si Casilaw, na detained kini alang sa pagsupak sa mga balaod sa Malaysian Immigration nga mao hinungdan nga gipa-deport sa Pilipinas. Ngayong hapon po, around 2 o'clock, dumating po siya dito sa atin sa Davao City. And then, initially po, we make sure na yung process natin ay nagawa natin. Which is, of course, kung binasa natin yung warrants of arrest niya, inform natin siya ng Miranda doctrine. So, yun po yung mga initial na dapat natin gawin. We make sure na naintindihan niya. So, from there, sir, and ma'am, nung siya ibinalik namin dito, initially, nagkaroon na po ng medical check-up sa kanya. He was apprehended at Jetty Point International sa Clearance Gate in Langkawi, Malaysia on April 1, 2023. This is a joint operation, ma'am. This operation was launched by the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police and of course the National Intelligence Coordinating Agency, the Bureau of Immigration and the Department of Foreign Affairs. No? So the joint operation resulted to the apprehension of Eric Casilaw in partnership with the Royal Malaysian Police and the Malaysian Immigration. Actually, si Eric Casilaw, based on the report, he was boarding a ferry bound for Koh Lipe, Thailand. At yun nga, he was apprehended there. Si Casilaw adunay patong sa ulo nga 5.4 million pesos nga giakusahan usab nga nagpatay sa iyang kauban nga si Crispin Rulion sa miaging tuig sa lungsod sa New Bataan, Davao de Oro. Sa gipaabot nga mensahe ni Major General Jose Ariel Niembra, ang commander sa 10th ID, gisay sa iniini nga ang mga lider sa Communist Terrorist Group walay luwas nga lugar nga kapuy-an ug kataguan bisan pa man sa gawas sa nasud, kay padayon silang panggukdon sa mga otoridad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.